Tetap kejuah-juahan namanya kita nanti bapak turang resnina bagi sobat Mazmur ija PP Kamringan. Iba sendalani masa prapaskah henda tetap si pindo gegeh man Tuhan kelah ngasup kita ndalani masa puasa anta si 40 warenda. Mari kaibas kesempatan enda mulihiki si pelajari Mazmurta guna wari minggu puasa si peempatken. Minggu enda kita igelari minggu laitare emkapken minggu sukacita erkiteken redeherna kita guna ngerayakan wari raya Paskah. Mari si pelajari ka Mazmurta referen 842 nada dasarnya buat kami do semeningan D. Sol sol la do sol la sol mi re do mi fa sol pa re mi fa sol re fa mi fa sol pa re mi do mi do do. Mari sediakan selalu kata-kata nah. Ras Tuhan saja ngenca tenang tandingku, kundul kita i tepi lau Babil, iher tangis nginget Sion, ku batang dalu-dalu sindahar ijen, si sangkatkan kul capinta. Ras Tuhan saja ngenca tanang tandingku, kalak sinaban kita nuru kita rendeh, si pesega-sega kita nuruh kita ngende-ngendei yang inang, andekan man kami, anden karena Sion. Ras Tuhan saja ngenca tenang tandingku, ugakin kita banci rendeman Tuhan, ibas negeri kalak, madin lanai padah diganpe aku beluh kuit kul capi, adi aku lupa man bandu o Jerusalem. Ras Tuhan saja ngenca tenang tandingku, digan pelanai pedaku belu rende, adi lakin kamku ingat, digan pelanai pedaku belu rende, adi lakin kam jadi keriahanku simbolinna. Ras Tuhan saja ngenca tenang tandingku. Ayat pengarah berita semeriah nomor 165. Mila sido sila sela sol do re mi re do sila la do la si do re sila. Terpujilah Kristus Tuhan,
bagai pengkelengi di bata donienda. Ema kai berekena anak nasi tonggal. Gelahola benei sepe sita man bana. Tapi geladat kegeluhan si rasa lala. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Bujur ras, selamat berlatih.